بله تماشاوانین هیجا ام ایرو امی خبر نه کچو کولانین باجار فارقینه هون زانن پایتختا مروانی آیا وک هونجی زانن سی و یک آدار هلبجارتنا شهرداریه هیا یعنی لگوری باجار فارقینه آنجی لگوری تا و چه ببه کیجان پارتی بسر بکوه و چه ببه چه نبه والله لگوری بازار فارقینی اوی دم پارتسی بسری کبه شهردار وی اوه باشه کسی که د فارقینی دا belediye kar biket tüneyi. İla dem partisiye. Millet tevhidi gire. Pişti yeki Nisan peyde mesela un çav tişteki çava hun hevi dikin je şehredariye çe xabatiye bike. Valla şehrdari ve xavatı milleti xora ku bike ve bike qaim neseri ve bike qaim mereseri şu olduğu gibi işte. Yani daxwaze ve çine je şehredariye hun xwazin çe xabatiye dvirde. Valla xavatı milleti ra şehre, sokakın, ave zani avant tiştiyani keyfke başka ve çip geberik. Apo hu gutici dizane si u yeki adare helbijartına şehredariye heye. Peki hevi gumanin ve gotinin ve çe bebe çe nabe. خدا قوت خدا می بکوش که دفعه کم برار Bilahene ku. برار جعل نیست چنکو اوزان Apo mesela نه نرته و تجی مدی خبردانه گرش چجوا حیوان وره بکن pırsa mına davi. Ligori te sadi çenda ve derxe farkı. و خدا اسکربه و صدی 95 وان درخه Not upe. نوتو پنجره ترکی گون 95 Tep Türkiye goç. ببخشینی جدا بارتي بيوات شانسي وانتنا ام من صدي حشتي بنش تبي اصنجي وان ام مطلقا صدي حشتي درخن Yani vak hunji dizanin ku ab 8 sala şehredari ye Kurdistan'a bigişti dibin zabt û rabta qayyum adana. Gelo va 8 sala xabat ke berbiçav anji xizmetek jvi geli rejvi bajarî rekirne. او ناكن يعني او قط ناكن يعني ايوان تستكي وانو خبات تنا يعني بيشامجي وناكن يعني ابي بقايم يخو ونصرا بوان زورداري خو وانا بسرنا كevin çiqasaji وانا نکا و او کان نکا بکن وی ملتی دف جوی او کا برناده انا جوی تاکوشینا خو برناده yani emi beser bikevin di ew çawat kin birav kin em pêwîst yani vî milletî layıqî her tiştiye ji vî milletî ra xebat were kirine yani zimanê xwe pêş dabdibin yani em vê tekoşînê daha da pêş dabibin yani armanca me ev e yani vî xelqî fedekar layıqî her tiştiye yani lazim e em bersiva bibin bersiv ji vî gelî ra vi geli fedakara, vi geli tekoşera. Yani vi milleti layıkı her tiştiye. Lazıme çiş vi milleti ra vere kirini gerem yani ka pevist bivinin. Yani tedbêjê çi xizmet jivî gelî re bêkirin hindik e newsa. Bele. Yani gere her tiş vi geri la vere kirini em gonedin wan edin yani. Em xura xabatê bikin yani. Em jivî gelî ra xabatê bikin. Em bivin bersiv jivî milleti ra. Başa gotina te ya davi bangavazîk te heye. في قال لي را لخو خدي درن برا هركس لخو خدي دري جوندن وان ايكو فوالا خبر ددن جوندن وان ام لخو خدي درن ام هبودني خدي درن يعني افيا فلان بارتي افيا فلان بارتي ام جخو بيفا تكسكي او كيمتنا يعني ام ancak لخو خدي درن برا هركس لخو خدي دري و ام في تاكوشينا خو بر بداويه ببن يعني ما بركشان
والله پارتیا مدمه جدمه پیوا چه نابه اما چه فایده ایش که آشتیه به ملت سرچمن تبدنه اوه باش و اما ددنه دستینه پشتویجی قایم ته کای وطنداش شواره بلدیه دچه قرمای قیمقان و اداره مساعده ناکه و ملت چه یعنی بکه نابا سورنه غرقه پرن نمایه آوا کتنه خدمت ده هفته هم خالی سام معلا چکرن خیلی مشکی نیتیه باشقا چه آسفات ما ساله نقل کی چه کنی و خراب کن چما مجبوری برای خورنه منفیت پر پیسه جاد کرمانجا ده منفیت پر زیاده تنه چه ترکاده اولا مثلا ما وانا والله برا انسان ما گننه انسان ما فقیرن برا مال بگرن خر نکار عقه جیلان بوده خرش کریا دفشه برده اندی دبی فاتوره ما جیلان و چا وره دادی هشتی نوتی سرکلی دم پارتیل و درا دردقه اما sonuca demese meki, şeş meki, sal ki de kayım teser. Ne yapı yani ya? Yani gerek ki partiye me sahip dere ya. Gerek ki partiye me ne de. Belediye ne de desteğin ki yani. Seri de cejna zamanı Kurdil Piroz be ha kerem ke. والله خدش ترازی یا هم تخوازی کیش مرا خدمت بکه کیش مرا باشه برای ورم ذاتا نی بیلی کی وره ان شاء الله و جاره خدا خوش بی ان شاء الله Kiye geliyor? کیه کیه امن کیه ام بخونه yani آره Yani am benav bikin. آره دپه ها دپه آره وسای başka کی وره herkes ona ey vere seri آره bir قایم چنه به باشه ان شاء الله Gutici dizane ev 8 salaj ali qayyum be tebre ve berin. Newsa. Yani xudeki karubarak xabatek jvi bajari re xizmet kiriye. قرآن boş کس خدمت اینک کی چته boş هم تخوازه خدمت کی هم تخوازه والله آوا ما 2 میلیارد بو هم چین باره گوته بیاد 4 میلیارد گو مدای عوقات بیاد 4 میلیارد Ava ve. اری والله بالله هم تخوازی وی مملکت خورا خدمت بکنش ملت خورا باش من دائما ورن چارشینا و اسناف خو نواتش خو بگر بجن جوارا چه لازمه خدمت که تشکی هم بوارانه İzle kudem dem kazanç ki. HDP. Dem. Yani gori tebe sadi çend derxe. Devre farkı ne? %87-90 arası eklini. Valla hem de kazan ki hizmet çebi be. O kalacının falan ahtikara çebi be. O hem de kazan ki halül çebi be. Akıbel çebi evet başkan. Çünkü kazan tane. Umut ki emmi bu eklemi çıkın başkan. کیجان بسر بکوه اوه ما ام سر کوین پارتیا مجیه سر کوه Kijan? دم پارتی جبو زمان کردی پر تشت خوش بکه دا پر جمرات چیتر به جبو زمان ما جبو ملت ما جبو گل ما Ha kerem ke em şirani ji bidin. مالات Em şirani. شیرانی باغ بیه والله گارتنا گوی باجاری چه ببه دعات تشتکی شو بوی باجاری تشتکی خوش وره کرن وش بی تشتی سر بی تشتی باش ام تب جه فایدالامیش ببن با نیسانه دو وی زلمه دا وی تعدیه دیتنن ام دو غوزن او جی پاری راحت ببن والله حقیقت ام دو غوزن کی نو صابه يعني شبوي خدمات كرش بوي هر كسي به نگو شبوي شخصي به بوي به پارتي به بوي پارتي شبوي هر كسي به شمارا دا يعني وي او كويش مرا دا قبا بيجا خدمت شبوي هر كسي به دا ومزندك قبا بيجا كنا دا من نجمنا Ne rast. نه راسي يعني نه حقيقيه نه بدينيه نه بعدالتيه خدمت كرش بوي هر كسي عينو به شبوي عالي چقارا شبوي عالي تشدن قبا بيجا او ayrımcılık ettik anaba toplum bey. Onu da herkes böyle aynı mevcut bacarı da bir belki de Türkiye'deki aynı bir şey aynı standartta yaşamış ve aynı hizmet yapıyor. Yani ligorite ve farkın jisavi çend derxe dem parti. Vallahi sadi 85 not arası yer. Vallahi hizmet ama öncelik جملت مرا بکاربه جبان insanı کو پرمتاجن پر چاره سزن وی مملکتی دا پرن Luwa xwedî derket. جوان را خودی داره بکاربه بوان دا سر مالی حبکی دا ده مالی حبکی دا جوان بجبیره بکه ایشکی چاره سری کی جوان را ببینه او جلغه اوه جبونا وان Evet. ولی غوزن هر کش
herkes ciye o da sar sandığı. O sandık şu bu herkesiye. O çalgış bu bir milletiye. O ek ve davayı kazanmışken bu ne şu bu milleti tişte gibi ki daha uzayam evet. Yani emji yani bir partiye destek dikin. Her gavji Kijan Partiyi? tabii ki de HDP. Hani her sal jem peyve partiye ne? Hani hiçbir zaman yani konak neyine ka. Yani destek sonuna kadar. Ez vê bêjim weke ku hûn jî dizanin farqîn jî weke gelek navçe û bajarên Kurdistanê ji hêla qayûman ve hatiye dagirkirin niha navçeya me farqîn dibin dagirkeriya zîniyeta qeyûm de ye niha li ser vîna vî gelê rûniştiye avahiya şaredariyê dagir kiriye û wê navenda ku diviye şûna xizmetê kar û xebata vî gelî bûna mixabin îro kiriya navenda AKP'ya kiriya navenda gotin cîda be navenda tirşikçiya kiye navenda rantê dizî û talanê li vî bajarê li wê avahiyê tenê dizî û talana vî bajarê tê rêxistin kirin tê plan kirin olgorî vê yekê jî xizmet ji vî gelê re nayê kirin em ê qeyûmên vî navçeyê ji vê derê bişînin Anqerê em ê bilêtê wan jî bibrin û ji vê derê bişîne Anqerê cî wan li vê derê tune lewre ew avahiya ku niha dagir kirine avahiya xizmeta vî gelî em gava biçine wê derê em ê wê avahiyê bikine avahiya xizmeta vî gelî ji bûna vî gelî xizmet û kar û xebat bikin û plan û projeyên ku me ji bûna vî gelî ji bûna vê navçeyê jî pişxistiye em ê yek piştî ku hatine ser kar em ê bikine meriyetê lê berî wê tabî me ji gelê xwe re bêjin gelê farqînê bi xizmetê ku bidin û bikin dilê wan xweş bikin hinek be jî di hêla aborî de ji gelê xwe re bibine alîkar û problemên vî hawayî li navçeya xwe ji holê rakin. Belê gotina min a dawîn ez vê bêjim yanî me tenê nihal ser sê beşa me tiştgotin lê gelek waran da xebat û projeyê me hene dîsa di hêla park û baxçeyan de her wiha di hêla çûndin û hatina gundan de ku problemên gelek mezin e maliyeteke mezin farqînî xwe dikin navenda farqînî o têne danûstanê dikin di hêla çand û ziman da gelek problem hene ev bajar wekum destnîşan kir ji hêla qayûma ve hatiye dagirkirin ziman li vî xelkê hatiye qedexekirin xebatên çandî ê folklorî li vî gelî hatine qedexekirin bi hatina me serkar em ê di van wara da jî xebatê bikin hem çûna hatina gundan a nava bajêr dîsa xebatên çandî ê sportîv hem li navenda farqînê hem jî li gundê farqînê ev ê ev xebat bîne kirin û di hêla folklorê de jî ji xwe bi salan e polîtîkeyeke tunekirinî û pişaftinê li dijî gelê me tê meşandin ew tiştê ku bi polîtîkayên dewletê ku dijî gelê me hatine meşandin hatine tunekirin em ê jî bi derfet û xebatê ku bikin em ê wan em bêjin çîrokê xwe dîsa xebatên folklorîk em ê wê folklora gelê xwe nêlin winda ve em ê bidine jiyandin o gotina min herî dawî ev e farqîn bin dagirkeriya qeyûm de ye ji bûna ku em pergala qeyûm hilweşînin divê ku farqînî sîwiyekê adarê de bi coşeke mezin biçine ser sindoqê ew dengê ku bixine sindoqê wê her dengek ve sîleyek li qeyûm ev ê li qeyûm bê xistin em di yekê Nîsanê de bi coşeke mezin biçine avaya şaredarî an dibin talanê de dibin diziyê de em bikin navenda xizmet û kar û xebata vî gelî.